Why are you looking at me sideways because I'm wearing gumboots? Or is it because I got rips in my pants? My rips in my pants will do a bit more mahi than your flash jeans, me ki. Māori o re te whānau, Rastafari. It's your brother Boogieman, me ki ana nei, aka Chad Chambers. O te WAIATA nei, ko Kei Pōhēhē. Ko au te character I roto I te WAIATA nei. Kei Pōhēhē ki tau e ki te ai. E ki waha tēnā me ki don't judge a book by its cover. We are rough, rugged and raw, but still beautiful. Tākiri mai rā, ko te ata, te urunga mai o te rā. A he uri tēnei mai te whānau a te ao tāwarirangi, a rua taupare, anō hoki a Ngāti Porou tūtoni, a te Tairāwhiti, te urunga o te rā, he wiwi he Ngāti. Home, centre of the universe, bro. Hey, paradise. Residents in Gisborne, Tairāwhiti waking up this morning to scenes of complete chaos by the sheer force of Gabrielle. In Tokomaru Bay, the town's road access is severed on both sides. A wall of water is threatening its entire existence. Whānau left to face it alone. Cyclone affected me huge, so I wasn't there. There was no way I could get home. North and southbound of Tokomaru got wiped out. Made me feel mamai and pauri ana. I like to just try anything to help out my whānau, to whakapiki wairua, and if I can do it with my waiatas, it's a little win for us. You know how we are, we're hearty, that's why we're hearty Ngātis. Coming together and making sure we move as a hapori and as one. My hopes for the waiata, own who you are, and don't be whakamā of who you are. And just believing in yourself. Kia marotiri ai o wawata. Home is always going to be where the manawa is, Miki. We will welcome you into our whare, and your shoes are all right on our veranda. They're there mo ake, you know, eh? And even if you leave them there, you hoki mai ki tōki nei whenua kei kona tonu o hu. Kua poipoi a wau, I ngā ringa o oku kaumātua. E hara te maunga I te maunga e neke neke, he maunga tūtonu a maunga marotiri.